ngivala ihlazo lalomuntu engimthandayo. Indoda mawuyibona mntasekhaya ize ekhayikini, ifike ekhayikini mhlawumpeni ilungise izindlu lezi ezinethayo, ilungise ifake i-roofing entsha lapha, akusuka ukuthi umdlisile uyalazi iqiniso, usuka itshela ukuthi ngiya appreciate ukuthi le ntombazane le imukele uthando lwami. Let me just make sure ukuthi ngivala yonke embarrassment ngoba ihlazo layo elami. Bese uyasukeleka ke wena uma izinga seliphakeme, sohlangana nabantu babona ukuthi basezingeni lakho, sofuna manje iboyfriend yeclass lakho. Anginankinga, vele ngiyingubo endala, sengilala ingane, angisenamsebenzi for wena, that's good, but musa ukungifilisa leyo pain, uze ungibhalele ku-WhatsApp, uze ungisendele kuma-messages, uze nkosi yami uma ngisho nasegeyithini noma la sihlangana khona uvele ungithuke ungitshele ngalokho. Please, asomblief, ngiyanicela abantu besifazane, asilazi likusasa lisiphatheleni.